Mentek hai di jimpu kedok jome kalau kini ke yinsa yin sunan kalau mihi men aila di mente tu ai di kilometer baro iban lumlang hemi in bat skem ye ke jim di jome begini bentah di sakramen ku jome bakumta kin shem yo ke sani ubal kular bandandam bat baro kibai lum hat ke teng jugo mu bayem men sejarang kan me ke jinam kuwe bermensim kuwe kuwe blai junam la junam nin sim ye ni jinwai tentang ye ni ye mane ablay try ram kunungbu kunung tham melapun kuat din suba lamis syari ke balang jume kare hok bangin penbelang ye jing krau ke keteng jume menta kesni ni kipat leume jume ni benpau ye jing angur jume ban IT shino mami ye yin duai dakan yang kurkom bani ku pieng hangi bangin ayu aidam kabari bulai ye bangin yo ye jing kai nakan tiem jume bangin siyo ban besar lagi sakramen ku jume kini ke yin kedau ye jing maya bapau ke balang ke bau kris rasai kut lalaga senam bolothe unduk terwa ye kakum ke nong lek kurang mapalang katik seti ke potensian tak jing sida ke jingai berkat mi ke basiso tak bor jong men si bakun kapalang kalong ke bakun kabri sowan balaji jong trai katngat jong pie ke balap pier slap thing kisno ha ke ding pna kipur pergi kener hati mabneng kakmenta sisa kapalang jaga jaga syumne jong blay perteng katempel papan kentang batai di kemau em panieng halor kanongrim ia bostol au jisuhi udai maudong
Badsya bagi jimle jingkam di bagian jabat di tuwit di jur di bagian moy bagi tuduyo kun jumi yang lain semua bagi jingka ini di skadren kan pulangi pada berkat dulu ube berkesian kami jangan ube bermesi mukun ube ube junam la junam. Kajik pula Banungkong, kajik pula kitab Isya Wei Karishikel. Hada kasih, unsuri usilong, nari kau jesi, batutna unsakaan kita jago, batusim jauh prai, unsa halam jago, unsim register registration pang. Mesti menjadi aiboi baca bor, mesti menjadi kebat hitin orang berperan. Bagi sebahagia kalau kita hitin orang berperan, untuk masyarakat ke bawah ini maju. Nek umrai kan ke bawah sekian skor jauh. Henry dah hok umisari kebaju, buat umrai hok yang bersumpah hatinya, untuk yang dia. Daun sempat disentuh di jauh. Badan ci persat dimeriah sentuh di jauh. Unsur yap yang berkat. Kahok kenong berpok bersukai jauh. Badan cingit kenong jumpan kis khep di jauh. Hangkal suri punya syong yang salam bagi pulang. Ulang besar punya salam bagi pulang. Imasi kun bagi pendek di dalam yaki. Masih berkehim dia banglang, ikut cuci dia jambang. Batu sing punya bang dalamnya masih dah. Ukenlo badan boy, pemilikan kecil senyum. Batu lo bayi boy, untuk kita kerja sesipu. Kita bermau yang berjat, habrok melu berkoi jangan. Nambah kekendiau dan tetap terjitip lokal membantu kita beriau harasi utit ujisi usayen memperdak menjai beriau ya ipai beriau menyawat bagi desa juru dan saponam katin jauh kerai
hidup Kristi, Yohanes Baptis Ulawan, Bat Ulailah Hari Kenja Kejudia. Tukelah kemamut, nabah kahimau dari kerajaan. Dari syekang ni balakren daun ikut lepas, ay saya abau laon. Kasul jom ta wapata Hari Kenja, cupikre yakanenti jom terai, cupikret yakanenti senkin jom. Yohanes Ulapong negijaan seniur, baru pangko seni hasingkai jom. Bahkan jemaah jom kalau lagi kuit, bahkan mat lau. Kipai bah kilawan syaku na Jerusalem, bah na Judea baru kawai, bah na kipai hak wa Jordan. Bah kila syakin baptis aku hak wa Jordan, tidak telah lagi pop. Kapau lagi pun di Farsi bagi salusi kiawan bagi baptis mah, ulah bau hati. Ki ikut senpo. Manu wala mahamiti bangket na kacimita kabarajawan tu say yoso ubay tidur bangket cingkala kabamut pagbat aray pagkila pangkimsan nila di na kabawang ni John yung Abraham kumpajumi nabang ang api bawalay pala mantini ko ni Abraham na kinihi imaw wat mentay yung speed lapit am kataray kujir Kunta, yang masih bangsa usaha usaha, mungkinlah perundang akademi. Nanti baptis sepijak pun, naga benda kecil dalam kabut. Hendak kita rumah nanti jangan, pun kamu labor banyakan. Ubat ini cuti jauh, ngamlang ubamit bandar, mahu nanti baptis sepi, daun mesin makut bandar kadin. Ubat yang kecil pe hati jauh, baru berkuat adalah pinjam. Belum yang kau telah kecil, Henry Yostak pun akan terjadi bangsa. God gospel jauh terang. Jika step rekomendasi berseru dalam talang hari ini kemas pun dan jika pun dia golden jubilee. Ada juga orang kecil bumi ini yang Paris, kami pun ini yang di Paris usaha ini. Nalakan yang dah sudah berjalan dalam sehari yang kecil bumi yang Paris usaha paru kami. Akan jadi yang kita beri kita kasih melihat yang program mendukung ini dan kita kasih support ini program akan jalan yang bagus paru kami. Jika kita ingin faham yang sini. Bantuan berkat bagi akan keteng jumi, akan keteng juga diocese, bantuan berkat bagi lingkup di jumi, di sister di jumi, di katilis di jumi, di lambak palang di jumi, di nongtren palang jumi, akan di parish, halukan berbangun, ya pin ipan di jumlah, jauh ke di parish usaha jumi, jumlah uthen di jikut pura jumi, ulai berhoran kaki, nasukumen itu kata ini gini. Kaya beli kebahagiaan 4 Juni, kaya beli jom ke di Ascension Church, kepala air tinggi kaya beli. Kaya jom isungguh sisai beli dan kita dijemput berjemu. Lalu isu berlingkong, berkau bagian dan keusat jom dipak di jom beli. Haki kaya beli, laju syai kaya beli, haki dipor di juni. Dan kejirap jom kejirap jom dinolak Nasibian beliau, Henry yakin begini kemudian amat juni berkasi, lakukan lagi cinta dong, lagi unsur jadi pagi jadi Paris. Hon nasi dalam kisiram ibalayon nasi bahan jadi Paris. Nasi dalam kisiram ibalawan ibalawan jadi kadul kibriu, Henry begini kebalate dan kibriu pagi jadi, lagi begini berikon. Akan dikatakan sini ni semua yang berada di dalam ini. Hal ini menentukan kami laju dari negara Porsche Singapore dan konsep dari situation jadi part yang berada di dalam cerong. Dari yang kaya menjadi Paris, nanti hamnya Malaysia kalau siapa berikong akan jalan yang part cerong, manusia ini menjadi dari situation jadi Paris ini baru kembali. Ni semua yang dilihat di baterai yang di Paris, di Paris please,
porque asisten parish priest, ini kibalong penyerap ini parish ng Porsche kibalong di headmaster principal juga di school, hanya pengusulan, idan benar-benar ini di Pon, idan group kibalong benar-benar ini mentagasi di Pon. Mereka jitu jauh belai, sekarang yang ini parish ini. Nismo kani brui ki pati jauh belai kibalong nagani parish, nagazon. Bagi kawan najib ki parish jauh ni diocese berisi jemaat dan diocese diberangkatkan diocese diberangkatkan semua banuan ban jemaat ini di parish ban duai kan diocese bagi duai bagi jibu jauh beli kanya sedang berbuat yang di parish usul ajuni ismu jauh beli yang jinongan jauh bersama terbang tempat kita maju di berang ane maju di diocese Ibalaya Krisyan kasi yemani iway nagpatay ng Krisyan iway invitees between parok between jumlay kali ng de ijibu ko nor joki way bali pan ki jumlay kawana chambara jinay kani kamansi ko pangilay nongi aymo yo blay san poslan kaway kamati hoy parish na pati bati no pero nay batagsi kamati ko shamba kani jina ko punyen yang dijemput dana dia dari part kita boleh. Nikah hari ini fasilitas Islam ini dijemput. Yang berbayar sebelum pun dia dibayar akbar Islam ini dijemput. Nikah ini bermentah tentang beberapa menpilihan ini dijemput. Banyak yang berliu yang bor. Ibarat yo ini kalan menpun dia ini golden jubilee kumpulan syariah bermak jadi keparis. Aku cuma buat beliau bantu bantuku ya kini ni. Nadu kini kesenang ni. Bagi part cuma kelak berulang ni. Banpulong yang kecilnya, banpulong yang damas pukul. Nagawin nagawin buat, nagawin buat. Siapa ku yang memberikan berat, nagawin kini kecil tu. Nagawin yang baru kita nak letak. Nanti boleh, haru ibadah. Ibarat dia yang tadi jibuku, wala ay yang jibu siyan, malpulong ini dia beri, kumba kalau bertanya sikit. Kenapa dia beri kedalam kami beri jilang kami? Pada pun yang susu, dia kipat beri, insulat dia beri. Bagi semua kok, bangun iyo yang nak beli kuih dia beri, nak kuih paris, nak kuih balang senang, bagi dia pun kita kaji, pun para bagi juni. Iwadi kita ilji bacna yang ihemle nisong ko ayong play yang si growth big part ki play bacna ila jog ihemle Iduai kepang Ngabentok Paul Pope Francis Archbishop Victor Lendo Kilendo Pakiriumyang Baumlay Mai Kia Jiko Jikia Baginangla Pentriang Gospel Jongkrai Tuhan ya Putrai Jisu Nakamanta Kifala Kibasdan Kong ya Paris Jongi Kifala Robert Pornia Paris Chris Kong Bali pada Dioste Asistan Paris Chris Bampuai Hadwar Blay Bauleun Aiki ya Gejinjat Hai Bom Jukun Tuan ya Putrai Jisu Now the time brothers Franciscan Balasdam Bandresh from Hashwa Pasdam Yaga Parish Baublein Ayaki Yaga Jinkerku Tuan ya Putrai Jisu Now the Bantai Father Dr. Yakot Parish Jumi Nano Pasdam Dunta Baublein Ayaki Jinkerku Tuan ya Putrai Jisu Nakabantai kisah ramah, sehingga mi berkisah samla, bau blay un ay ki kecicur dan bertinggai, bani alam ikat kinu blay,
Tuhan Yang Putra Yesus, Tuhan Yang Putra Yesus, Nagabantay Bapang Kibashtram Harishram ni Hadi Hospital Bautran Ayo Hadi Jingko Jingya Tuhan Yang Putra Yesus, Tuhan Yang Putra Yesus. Nagabantay Ikategis Kirama Kalang Batrishtam Nalubastam Kaparish Hadutin Itsinan Baubleum Alki Yang Jingko Kukadro Tuhan Yang Putra Yesus, Tuhan Yang Putra Yesus. Nagabantay Ibaris Pris Leo Yawar Ibai Erban Kasin Pio Bagi Nayo Jingko Adikya Makin nang Berpestom Kok Kaparis Jami Tuhan Yang Putra Yesus, Tuhan Yang Putra Yesus. Nagabantay Yesus Kaputai, Hagari Bakhadjulai Barok Away, Baubleun Ayat Yang Yo Jalan Kemat, Joni Yang Jisham Kam, Hagjimu Jimpakat, Wan-Wanra Yang Syamsuk Syamsan, Hagari Juni, Tuhan Yang Putra Yesus, Tuhan Yang Putra Yesus. Nagabantay kita bersamakan kami, Batshirang, Nagaparis Jumi, Kibaton Katintung Robhavan Daun Kirian. Baubleun Yadon Jatki Berbol, Namakila Banele Harin Tmu Jogi, Tuhan Yang Putra Yesus, Tuhan Yang Putra Yesus. Nagabantay ng Nagahag Prestongi, Baubleun Nagakupro Yang Preston Jogi, Barbakiryo Yang Jingko Jikya, Umjuro Hakayin Kisem Jogi, Tuhan Yang Putra Yesus, Tuhan Yang Putra Yesus. ni Dwai Gerpam, Nagabantay Ifada Richard Mazal, Ibiji Jong Shalom Archdiocese, Yabaro Kilendo, Kibadan Hakani Kaduan, Yaki sister, Yaki brother, Yaki pajong Blay Jong Salat Parish, Badani Baro Lang Kibadan Hangi, Bau Blay Unai, Yakat Hani, Yakat Jingko Jingkya, Batangidang Roy, Hakat Jinget, Hakat JM Kristan Jongi, Kabaman Kesni, Tuhan Yang Putra Yesus, Tuhan Yang Putra Yesus.
Tuai diprogram ini kejinya juga lebih kenal teman dari Paul Lord Father. Ini depan yang kejiwai kejin tua berjuni, bangun dari Yesus bersama dengan tajmi, Tuhan mempelai kejinda, jauh kejin sendiri juni, dalam berkoi juni. Putra Yundan mereka biru tu kendila kidono kisautra tuinan yundan kenap urajoni Dasha dalam kebesaran hak kebenaran. Kadeti jadi berjimpa ini yang form dan jaga penayu ini. Kuken rat kum pam kut kubelai berbor bam jagan. Limbau trans Jesus. Ubah kejiman menikam juru. Ulah syiri kejiman beri mempot jeni. Orang penat yang sender. Orang melambang natu mencuba. Orang pilih yang kebenta jeni. Dia ganti syiri kejiman yang bam jagan. Kenapa? Hak kejiman baal juru hak bor berkeburam. Agar makadu karwai pembau yang come to me. Ni kibaminta, ni community yang resmi, ni nak berdiam yang kita bernur berkerban. Kajip yang melakukan jome. Bantuan kan kiangan, ikat siye mukima, kibor, kibat beri kibor jome. Nirwai yang jiwai roh ini, kapan kita lem sene. Nama lima kunjung tranjung Jesus Christ, the Lord by Jinja in sin boy. The idea of the good tentang iki paro, but the Jews say but no one will find. Nang bantu kami, hado besendes ni, and the one yang biak kemukuan, shall get them to me. Nama kita tranjung depan ini berada jauh mensi bahwa tempuh ini jangan. Kita yang ramai bantu tentang iki. Begitu kalau kami kesenam jauh pun jadi tranjung Jesus Christ. Udah pun ini bertentang ini di Cibaya. Nama bui kami keberai tinoyu. Udah syariu pun. Mereka ayu ini berwai pun. Udah kerja. Udah ayat sendiri uang. Doshim batu bam na ini piparo. Nama kini kalau kami juga. Ia kebakan IT na benta jadi. Hakijul kurgam dala imam nashimi kuri pada aimu ini menawai kul ayat sendiri uang. Doshim batuti nagini piparo. Nama kini kalau kuri juga senam juga. Jom juta bertemu berbau juga. Yang bermi nak benda jadi pada benda kita boleh bermau dipom. Tulen ini panggil mau yang Kajimaya jo kejinen. Kata si mani pandunimu, mani di makali makuli.
Ringkar Ki Sakri Jongme Upabakun Ko Francis Jongi Bang Victor Gas Bishop Jongi Rakanpun Ki Bishop Marakuram Jero Junam na Junam Gomlang Kumina 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 Upa Joni Wale